Temizçi. Kim dedi? Ceza çıkarsın mı? Çıkarsın ceza. Niye diyeyim buna? Herkese siz gereksiz açtı. Ama yeni kalpaklarınızdan oturunca kalpağınızda verir misin? Sökünden kalpak gibi istiyorlar. Konkursun şartı bunday. Dinlemez. Birden alamaz. Kalpakları birge bekliyor. Buna konkursun şartı bunday. Bana karamadarsa. Men otursam turasızlar, men tursam oturasızlar. Kalpaklı kestir, kestir, kestir. Bana karamadarsa. Tabii ki men oğuz kosaldım sizden alasızlar, men tabii ki alıp koyduğum sizden oğuz kosalasızlar. Bana karamadarsa. Men kalpaklı çekem, sizden kestir. Men gidip sizden kestir. Karamadarsa, otursam turasızlar, tursam oturasızlar. Tabii ki ne saldırı sizden alasızlar, ben alıp koyduğum sizden oğuz kosalasızlar. Karamadarsa sizden bana. Camlarımız getiriyoruz, dediğinde jengip çıkan aksalayıp bizge oluruz. Kayıtsızlar mı? Yaşına kollap durarız. Bir paprika verin, bana gidelim. Gelin. Bir paprika verin dedim ha, şunday. Ben turganda oturmamızdan. Ben otursam da turasızlar. Dayı mısın? Gel. Eteğini jengip çıkanımızdan sana edileceğim böyle. Dayı kısmı kalmakları çiçeğiz. Deyip durmayalım. Çiçeğiz. Tabii ki sanırız, danışmayız. Otururuz. Ben durmayalım. Başlayalım. Kazanmasınlar. Bana arkadaşlar kısa da, derslerden kaçıp kanalı yarıştan börek alalı, ışkırta ise çay degen bol çal yerinde narazı yapına sonra konkurs var bergen ağalar uzatması bildirelim. Demese daha olsa çalıştıklar geçti çatıralı. Olsari Kanibek ağızdı. Taşıbekov Esenbay ağızdı. Zulfira Cikevizdi. Sveta Cikevizdi. Asamov Mınzan ağızdı. Kol çalar beni tosalarlar. Yaratkan bayramlarından olsun. Birincilerden denizolu koyacak olanları buluyor. Halbuki koyduğum maksatlarını oylanan böyle getiriyor. Yaratkan eşlerden memnunum. Bunca zavuşunda yaşına kayıtlılar buluyorsun. Bärine ilgili denizolu bakmakçılık alıyor. Kolça, patlattılarlar genelde. Hurmatlı klassdaşlar altınlar, aynen keteyinde men altınlar dedi, şu ben tutup
Kutlu olsun. Yalkılar engeden soluk kağılayım. İşinizdeki iyilik kağılayım. Allah Teala şu böyle kutumundan saklasın. Şu nelerden çevreleri nasıl aman bol olur. Yazara Zeyna üşütü türeğleri. Uyuşturucuda kocaman rahmet. Daire 50 yılları üşütü olur bir hal türeğleri. Şu yaşlıklarda iyilikte de cüreti haline bağlı şey kaldı. Şimdi bari yani amansız dünyadaki kısırlıktan işinizdeki iyilik kağılayım. Aman bol olur. Hayır. Geliriz. Canlı salam, hurmatlı vatandaşlar, gelgen desteler, ayaşlar, her yerde bugünkü bayramlar kutlu olsun. Kudayım size genç olup versin, baktırıp versin, bakbatlık, barbatlık versin. Uşunun var, barbatlıktan, bakbatlıktan olmalı. Kuday daim size barbatlıkты dört kurdu. Uşunday barbatlık yoktursa, bunu dünyada soğuş vazılsa, buyurda 55 yıllıktı, 60 yıllıktı, Jadırap jaylar toz olayda 4 dönüş tügöl. Amantılıkta deniz olsa, özen toz olaydı. Buna uşunun bugün içinde uyuşturup atkan top bağıdan razıyız. Çağırdan çağırlarına bizi uyuşturup, ayırdan buna ayırlarına uyuşturup, düzüne. Bir müddet ettirdi gibi, sığırda, aynı şakil, sanki sırtı, yanma, nesleri görüp gelip, tutakta öptü millet vermedi. İyi, anam çağırdan gelgen Gülüpa. Arslanbayeva Gülüpa, sen de gelip koydun. İyi, gelip koydun. Cuma kararı, yakları, çağırdan millet olsan, tutkunlar varken, Cuma kararı bir dakika. Varken bari, buna uşun öptü, uşun koydu, uyuşturup atlamına uşular eken, uşularda derin rahatsızlık. Durağı, uşu bugünkü ülketti, onu atkan, dün uşu ülketti, salın koşup karşı atkan uşular eken. Ana Cuma kararı dokuz ayakta gittir, tarılmayız. Ağada, alarda rahatsızlık, alar şuncalı baştan başta, dün boyunlarının ayağına çekip durarsa, rahmat. Rahmat. Tüygönü var mı? Neyi? Tüygönü yapıyor. İyi. Neyi düşünmeye gelin? Rahmat. Uşu uyuşturup doğumlu olmazsa, bugün doğumda oturup, olmayacak. Oturmayacak, bunday olur. Abi, yalanını bular emes, ortadan telefon veren, WhatsApp veren, Allah bütçeli, rahim gelin, nekim, ne olaydı, fayet mi? Degen kuşlar büyüğünü olsun, bayar yer varsa, bayar yerine rahatsızlık. Rahmat. İyilik takip ediyoruz. Anam o uyuşturucu nevelerine, benim özüm çatan turizm var da, özüm atmamışım, ben koyayım. Böyle, bayarda birden 5 ton mu? Sana Gülüpa 5 ton beri uyattım koydu, hayal öpüyorum. İyi, dede, bakalım. Olça kullandırırlar ağzı. Buna yaptık yolundan buna kalıyor, kurtarıyıp da 1000 ton veriyor adam, dedim ona. Ton veriyor adam. Buna rahmat, uşularına rahmat tutarlar, pek rahatsız. Ha? Anam. Hayır, bize çalıştıkmasın. Ben de klassdaşlarım içinde görüşlerine koşulan, kıskan, bağırmışlarla en soluk, uzun ömür, oğurlarmışlar, ballarmışların da şimdilikleri görüp, köp toylar oluyorsun. 60, 70, 80, çocuklar oluyorsun. Hayır. Ne diyeyim, şu klassdaşlar, bağırmışlar, bayrammışlar beni. Buna gelin soluk versin, ortada ıntırmak olduğundan şunday vardı, ıntırmak olduğunda bilmedi. Anam ister bir rahmat uyuşturucu olur. Geldim bir kere rahmat ayıtmayın onu, hiç kere uyuşturucu olmayı gördü işte, o son olarak geçim ayıtmadı. Anam bir geldi üstüne olta, çıkıp arkasında sırtına koçulan diyen vardı, o şunday koçulan. Hayır, böyle bir şey. Bugünkü menin Avuşkan'dın 50 yıldık keçesi kutlu olsun. Bardığına, uşul жерде oturgan bardıq klassdaşlarına birinчиден den соолук каалайм.
uzun ömür болсун, иштеринде ийгилик болсун. Уюштуруучу топторго ушул башталгандан бери элдин баары ыраазычылык айтып атат. Уюштуруучу топторго чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык, Базакеңе дагы терең ыраазычылык. Бизге ушундай көп жакшы нерселердин баарын тартып, эске салып жүргөнүнө. Ушул эми дайыма жакшылык болсун. Başlasın, muzika altından yetişmez. Pınar'ın yılları Müzreli Şarıkul aköyüzde, Matayip Stalbek aköyüzde, Korman Kul Orozbek aköyüzde. Ol çağlar beni dosamalar. Çıkan baykelerimizi karazаңыздар, o gün 70'e yakında bir hiç kim aytmaydı. Жас бойдон, сулуу бойдон. Караңыздарчы, мен bu байкени ойлоптум. Бирөөдү куттуктап келген окшойт деп. Караңыздарчы, жап сулуу. Кара келе фильмибизди баштайбыз. Баракелде, дайым ушундай кандай барса. Саламатсыздарбы? Кумматтуу досташтар. Мен сиздерге чындап сол узун өмүр каалайт биринчи. Баарыңыздар сулуу болуп, чөктөрдү неме элүү жыл өткөндү билбейли. Элүү жылдык жолугушуңуз куттуу болсун, баары аман-эсен бололу эркеге чейин. Баарыңыздарга ошо чындап зор узун өмүр каалайт. Nerede uyuşturucu kızlar mallarga çoğu razıçılık var isterge çoğu rahmat anadolu'da prezim vardım şimdi tapsın sayını Gülsina Kırkıtes'te Bolçak vakit durana gözleri biraz daha prezident yönede Gülsina Cegevski 500 priz Aynen öyle Aynen öyle Cegevski 500 priz Sekiz. Soğuk gelip жатқан Cegevski'ye 500 priz Жолушууга базарда жестериз көп салым кошкон экен, адактыз. Азалына келгенбиз. Мына сизге 500 приз. Бүгүнкү 50 жылдык кечеге bir minutка. Мен жана сага берген убакыт койдум. Дагы ким утуп калды? Үтүп жарым жыл өтпөйт. Ошо бүгүнкү
uyuşturup geçirdiğini uyuşturan uyuşturup toğuna rahmat. Yani baytarlık ayta ottan yaşına kalolsun, ekler kavul olsun. Bağırmanға денсаулық, аманшылық, бала шақаңарды небересін жақсы көрділер. Ардайым шүндікке адырып жайнап, жаштоқай да сол қонышта көрділер. Елімізде тыныштық болсын, ынтымақ болсын. Құдайымызда жолығушы бақ болсын. Жұмағазға Desteler, Kolaylı bölümüne kusansız bölümünü sorulamaz. Gerçekten eğitimini karın devlet doğru bağışçakaların yeri duysa sayın çıkma geçimi gitti. Жақсылық болсын, her үйде ақылық болсын, ақылы балалық бар. Ері жөнін, сайын жүрген, барлық ақылы болсын, ақылы ғана бар. Рахмат. Ömürde devlet sat bilmeye, ömürdeki masman davat geldiler, ömürümüz bize dönüş geldi. Uşak uyuşturan tuttu, uşak yetmiş altı yıl etkikti bütbekkenleri, şunayla ıtmak versin, iman versin, ırız-keşiktir olup, bana çakanın yaşlı iyiliklerin ortasında bir kullanmıştı dönüşüp, Rızdak çorbat tasarladı, dünyada bayıştı, dünyada etkilendi. Bağırıyla bir ışık boğum büyükleyi mayanlar bile, kolay götürür için bundan iyiki mayanlardan dolayı keyif besi dayandı. Bağırlarına densoğluk, avançılık, kölbüvenlerden bir eğitim ıstağlar oldu. Kölbüvenlerden kişilerle görmeyenler, eğitimde bunu gördüm, cumartesi gördüm. Ama elbette tatlı görmekten uğraştırıyorum. Köşke yaş geldi, namaz razı olmayı, razı olmaktan da Allah'tan da razı olmuştum. Ondan yanlış koçular tutmayı bayrasın. Hatta buraya ettiği maestırına bakasın. Barakallah. Canış Koskorov ödül bayrağı. Mail altında olan arkadaşlarım. Hakkı bugün keçede, elimizde keçe üstü oturağız. Harınarga vurulmatı, makluk kalayım, kalayım, densoğluk kalayım, ömrünü hava çakılmayın, el tuttuğun aman olsun. Daima şunda жақсылықтарда жолығыштырайлы. Aman ezenim. Hey,
Hoşçakalın. Bizler Arkadaşlar, 50 yıllık bayramlar menen bayram öte keremet ötüp жатат. Barыңарды ушундай жакшылыктарда аман эсен Кудай ден соолук берип, жана айтылып аткан тилектердин баары кабыл болуп, Кудай буйрса 60 жылдык, 70 жылдык тойлорго аман соо болуп кезигишелик. Evi bordu bıraktan da bir jakşı kalıp beklerge çakıralay. Bigeli Cuma ağızdı. Gül vakı cigemiz benim başa gelene. Monbekov Cuma dinakemizde. Ay Nur'a cigemiz benim başa gelene. Cumakiv Nur Fatı'na kavuz. Alman cigemiz benim. İman Aliva Ay Nagülü cigemiz benim başa çakıralay. Gelimizden olca kalıp duralım. Arkadaşlar, anca günden beri uğraşmayı sormuş.
ушундай тойду өткөзүп жаткан ушулардын мээдин баалап бир кол чыгап берип коеюнчу. Баракелде барбоңуздар. Келиңиздер, кимиз баштайбыз? Келиңиз. Assalomu alaykum, hurmatli klассташтар, dedeler, аяштар. Мына Кудайдын жакшы күнү экен бүгүн. Бардыгыбыздын башыбыз кошулуп, мына күлкү шам менен отурабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Бардыгыңарга дайын турабыз, келип ушинтип конок болуп кеткениңерге. Анан айтарым эмне? Мына 60 жыл мурун бардыгыбыз биринчи мектептин бозобозун аттап кирген момундай отурган балдар кыздар элек. Мына эми канчага келип калдык. Ошо биздин небере чөбөрөлөр ошентип мектепке барып атат. Бардыгыңарды 50 жылдык юбилейлик майрамыңар менен куттуктайм, кут болсун. Ар бириңердин үйүңөрдө ушундай майрам болсун, той болсун, ден соолук болсун. Бул менен токтоп калбайлы. Балким 61-62 жыл жолугуп турсак абдан жакшы болмок. Кудай ошону куткулсын. Ошол 60 жылдыкка ушинтип төрт көзүбүз түгел отуруп чогуу, ушинтип даамсызып отурганды насип этсин. Бардыгыңарга чоң рахмат келгениңерге. Мына караш 50 жылдан бери көрбөй жүрген классташтар бүгүн көрүп сүйүнүп отурабыз бардыгыбыз. Кандай сонун, келбей калгандар балким арманда калып аткандыр, эртең көрсө. Бардыгыңарды майрамыңар менен куттуктайм. Юбилейлик бакыттуу Баракелде болчу, куттуктайлар. Assalomu alaykum. Hurmatli klассташтар, dedeler. Bugun jana aytganday Kutman бүгүнкү кандай сонун, кандай неменин тартып атат Аллахым. Бардыгыбызды Кудай сокон кошуп атат. Дамсырып атат, көрүштүрүп атат, чакташып, үйлетип, өбүшүп, көрбөгөнүздү көргүзүп атат. Буга миңнерте Аллахка шүгүрлайлы. Bir nece eskirtip, bir nece neytep aytıp koyuyoruz. Biz öşkün Narat'ta ekimizde bir gezde biz baldarlı kızlarımızda yederi alıp mektepte almak tuttuk. Bir 15-20 yılın kiyip mektepte sınıfka, oruçka, petratar verip mektepte alpardık ele. Buna bir ay, 2 aydan beri baldarlı kızlarımız var eken ağır bir özü yetelep күнде базарға сүйреп барып, ата, апа, тайне, тайта, 50 жылдыңдар құт болсын деп, әрбірімізді базарға сүйреп алып барып, барлығымызды шаңшаттып, сүйінтіп, қуантып атады. Мен ошоның мен айтқым келет, ошо балдар қыздарыбыз аман болсын. Балдар қыздарыбыз биздин өзүбүзгө өлөп, өзүбүзгө жөлөп болуп турган ошолорубуз аман болсын. Биз ошолордун кубанычында, ошолордун сүйүнүчүндө, ошолордун кучагында жүрели. Бардığımızda baldarımızlar var, aman olsun, ömürler uzun olsun, gelecekler gen olsun, telegeler tez olsun. Oşular yakşı, biz yakşı. Bunun klассташтар жөнүндө айтым керек. Kança жылдан beri ушул жолугушуу кечелерин кубатабыз. 10 жылдык, 20 жылдык, 40 жылдык, 45 жылдык, 47 жылдык деп. Мына Кудай көрсө ошентип 50 жылга да келдик. Ушул 50 жылдыгыбыз кут болсун. Ортобуз мындан Аллахтын колундабыз. Төрт көзүбүз түгел деп айта албайбыз, бирок жамандыкты азыраак кылып, жакшылыкты ушундай жолугушууларды көбүрөөк жолугушуп турайлы. Анан ушул ар бир келген жерде отурган классташ, дестелер баардыгыңыздарга чоң рахмат. Уюштуруучу топ деп айтып атабыздар, рахмат ага баардыгыңарга. Бирок силер келбесеңер биз кимди уюштурмакпыз, кимге ушундай сокон жасамакпыз. Ансыганда баардыгыңарга рахмат, баардыгыңарга тайсын келгениңерге биздин чакырууга, биздин немебизге келип бергениңизге баардыгыңарга чоң рахмат. Алла разы болсун баардыгыңыздарга. Рахмат. Assalomu alaykum. Hurmatli klассташтар. Kechagi bariga qutlab ketaylik. Bariga o'zingizga sevinamiz, densoqlik, amonlik bo'lsin. Sizlardan boshlaymiz. Biz navbatda qizlarimiz
geçeriz kapının gezeleri bırakmak. Gezeleri densoluklu olsun, amımsızlıklı olsun, büyüklerin denizliklerinin densoluklu olsun, karşıda diyoruz. Ama biz sınıflarımız gibi qo'ng'irdim bari gapirishib endi lekin qiziqmay bo'ldi. O'shanda partiyada bular keyinlari 60-70 yillik qo'l qattiq turaylik, biz kechirishga kelib turaylik. Ana endi baringizga tinchlik qoling, buyuklarga amalchilik bo'lsin, bola chaqangizga. Yaxshi. Hurmatli qonaqlar, yalqin klassdaşlar, bugun barimiz uchun bir eng yaxshi kunlardan biri bo'lib, shu yerda barimiz nasibkash bo'lib o'tiramiz. Vaqt o'tgan o'shish ekan. Mektepte bitgandan beri aradan ko'p yillar o'tibdi. 1976-yılı balalıktın izi qalgan, o'quvchilik kunlarining izi qalgan suyukli mektebimiz bilan qo'sh aytishib, barimiz bir-birimizga yaxshi tilaklarni aytib, tush-tush tarafga qaragan edik. Andan beri dalay suvlar ag'ib, dalay yillar o'tibdir. O'shol 50 yil ichida har birimizning o'tgan kunlarimiz har birimiz uchun tarix desem yanglishmasam kerak. Yaxshi bilan yomonlik birday yuradi degandek yaxshi kunlarimiz bo'ldi, o'rtadan yomon kunlar ham bo'lib ketdi. Aramızdan altınday olan klassdaşlarımızın göz ötüp gitti. Emnideyiz. Ayla yok. Alanın yakın elesleri ardayım bizim göz aldığımızda duran. Alanı biz hiç kaçan unutmayız. Partımızdan şu yerde gelip oturganımızlarga terimizge batmay süylü oturabız. Sizler gelgen için şu yolgu şu keçeriz körptүү bolup körpünө çıkıp oturат. Бар болғыла, аман болғыла, сіздер менен біз сыймықтанабыз. Орталықта болусын. Давайте келіңіздер. Жаратқан Аллаға жетістік сынақтары болсын, жетістігінде болсын. Мына 6 санын заман 12-ші жылдан күнекені бұл жерге келіп атабыз. Kuş gelirse, burada kuşu beni bunu nasip mi? Allah kuşu bize nasip mi? Kuşu varlar diye soğukluğunda amanlıktan böyle bir de şarkılar biliyorlar. Babalarına, tutarlarına bayağı aman bol. Baktım kalıp kısım böyle dünyada var yaşlıkta kalayım. Gençlik olsun, topluluk olsun. Elimizde da göğe kısıktan saklasın dediğimiz. Vakit yaşlıklar kalayım. Şu günümüzü bayramlardan olsun. Allah oldular. Daha önümüzde şu böyle yolun yılını Allah'ın nasip etsin. Altın arkadaşlar, barlardı bugünkü yüreğinlerden unutuktay. Teminlerle men tengelerim sadece morskulu olsun mümkün. Çünkü sizler istendiler aytırayını. Barlarının yüreğinlerden unutuktay. Mınakay dedeler taşmakaylık baytan beri cumanda ayıp oturup men sulu klassdaşlarım supsuluydu. Şu supsulu klassdaşlardı dedeler supsulular bilmem dedelerge bakmak. Bolbosa bular dedelerin olsa supsulu bolpayt bolçular. Şular taşmakaylı alıp bilgönden keyin supsuluları. Barlarga densoluk, amançılık, en birinci şu densoluk olsun, bala çakabız aman bolup, düğünü tınç, oşu tınç düğünün içinde kırıldığımız zaman, kırıldığımız içinde jalpı var. O zaman biz olalım, barlarga jakşı kalayız. Bar tokum tilegen, eki göstergendey, baldarımız, neberelerimiz, Kuday göçütse çörülörlüğü atava toşular aman eken bu, dayım jakşılıklarla dolmuş türüleyle, barlarga rahmat. Бүгінгі bayramlarını kutlayın. Burada aytıyorsun,
тілеп қалуыңыз бар, қабыл болсын, ошол қойшылардың барына. Барыңыздарга денсаулық, аманчылық, көп жақсылықтар болсын. Балдарыңыздардың жақсылықтарын көріңіздер, аман болыңыздар. Анан bir нәрсени айтып кетейин деген, biz 10 жылдықта отырдық, 20 жылдықта отырдық, жақсы жүрүшүп, ошо менен байланышпай калганбызда. Анан ушул топту негизи ырыс комитет деме уюштурганда, ырыс комитет toplum neydi? Sen neydi? Birinci yol klastaşlar çıkırıp bunlar o şeyde çaylık biz varız. Sonra canlı çıkarken bütün genelde klastaşlar Instagram'dan. yok. Allah klastakten bizde o şey klastaşların varını tap Taşmanbet Ataga çıkırıp barımızı konukturun kanatlarda çıkırıp. Anam oşunun geriye buna uyuşup gelatavuz, şerini oynayıp gelatavuz. Anam şeriyeriz olsa ayna birlikte uyuşturup başımızı boştu. Anam oşu ıskan yedege öz üyülörsün atlan istep koyayım degen. Sizin medeniyetiniz көп. Барыңыздарга рахмат. Дайыма ушундай жакшы дастаркан менен насиптеш болуп жүрө берели. Алча Батапурага жигерсе. Классташтар, мааракеңер куттуу болсун. Жараткан денсаулык, ар дайым денсаулык соруп, ушундай болушулар өтө берсин. Баары бактылуу талайлуу болуп, эч нерседен кем болбогу. Классташтар группасы ошондо түзүлгөн, админ айнабыз болуп, уюштурган ушу тырыскан айнабыз болуп, ошодон баштап классташтардын ынтымагы болуп, канча деген жакшы күндөр өттү. Адам 15 жылдай болуп калды. Kança деген süreçtik, körgө чейин бар, тоого чейин бар деген. Жаштын баарына миннет Кудайга ыраазы. Чоң ынтымактар көптөгөн жакшы күндөрдү көрдүк. Токтоо үнчайын тоого барып, көл барып, токунчайын наматты көрүп, жумагазы Кудай ушулардын баарын кылсын. Анан мындан ары жакшы күндөрүбүз көп болсун. Бүгүнкү отурган отурушубуз баардыгыбыздын көкүрөгүбүздө, жүрөгүбүздө кала турган болуп, мындан аркы жашообузга стимул болсун, бар болойлу, денсаулыкка бай болойлу. Ай рахмат. Тілегіңіздер қабыл болсын, айтқаныңыздар Құдайым нәсіп қылсын. Келсін. Берде қосымша бір сөз айтамын деп ұмытып кеттім. Ушул уюштуруу тобу деп эле атасыңар, эми ушул уюштуруу тобуна дагы көмөк көрсөтүп, ушул тез алышта туруп алып бизге жакшы идеяларды айтып турган ушул жерде эки кызыбыз бар да, Күлипа, Назгүл деген. Ушул эки кызга ушул биздин уюштуруу бираз бар эле, ошону берип коелу, кетип коюңуздарбы? Баракеңиздер болчу. Анан жакты ушу шаардан алыстан келген, ушу шаардан келген жалпы кыздарга дагы призибиз бар. Ушул эки кызга тапшырып коелу, чоң коелу. Алчу кубаттап туралы акчаларыбызды. Алтындаган классташтарыбыз бүгүнкү кечебиз жакшы өтүп атат, буюрса баарыбызга жагып атат. Мындай кечелерин алайын өткүзөлөйлү, ден соолук болойлу, аман болойлу, төрт көзүбүз түгөл болуп, бар болуп, ден соолукка бай болуп жүрө берели. Жездерин апчелерди суп-сулуу кылып багып коюп алып келди. Сиздер деле бир карап коюңуздарчы, биздин жеңелер акелерибизди кандай кылып багып атат. Курсактарын көрдүңүздөрбү? Мына берекелүү. Суп-сулуу кылып багып аткан жеңелерге бир бал чыгап коелу. Баракелде барбаңыздар, элиңиздер кабыл болсун. Болду окшойт, баракелде. Кандай иште? Кана ырчыбыз калалы, каларыбыз атасырга жеңден ордалалы, жеңеге бираз
көтөлө могу жакта эң дайым колкоға киргизилейин эжеке андан кийин батырайлар. Кыргыз тойбой казан эт койбой, туугандар отуралып уйкуну издеп эс албай. Эт жесең тишиңе кирет, эт жебесең үй барганда уктай албай, 50 жылдык той түшүнө кирет. Түшүүбүзгө киргизбей, жалпы конокторго 5 барбак келет аттууландар.
алтындай болгон классташтар, бүгүнкү 50 жылдык юбилей майрамыңар менен куттуктайм. Баарыңарга ден соолук, аманчылык, барчылык, токчулук. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Ушул күндү аябай күттүк. Бүгүнкү күн өзгөчө күн. Биздин балалыгыбызды, мектептеги балалыгыбыз, кичинекейибиздеги балалык күндөрүбүздү эскере турган күн. Баарыңар мындан ары да жакшылыктарда көрүшүп турайлы. Аман болгула, бар болгула. Жумаке Нурбалык, Иванова Айнагүл, Сыйданиева Гүлзира, Салым Хадижекевсе кол чоңдурмай чакыралар. Кубаттуу агалар, эжелер, тойду чыдаган менен койго чыдаган келет, тойду аксалдан деп бербейт, тойду маталдан деп бербейт, тойду ушундай кечени жалпы досторду чакырып, маталайын деп ушул тойду уюштуруп жаткан уюштуруу тобуна чыга беребиз. Баракелде, мейдетиңиздер акталсын, Кудайым денсаулыктарды узак кылсын, неберелердин чөбөлөрдүн урматына бөлөнүп, мындан дагы мыкты 100 жылга чейин чогулмак деп ниет кылып, бүгүнкү ыраазычылык ниеттерди жалпы мураттаган жакшылыктерди сынап кетти. Кубаттуу классташтар, бүгүн кутмандуу жакшы күн болду, көңүлдүү болду деп ойлойбуз. Көңүлдүү ар бирөөңөрдүн мейнети, ар бирөөңөрдүн алыңардар, Кудай кутса, бул той бүтүлөр али, тойдун жарымы, эртең буюрса төрткөлү сүрөт. Манас Дүймөзүнөн алтын балыктан аман эсен жолугайлы саат 10-до, кечиккенге жок, баатырыбызды 10-до. Кечикме жок, баатырыбызды жерден аман эсен жолугайлы. Бүгүн үйгө аман эсен жетели, небере чөйгөлөрдү жуттайлы. Бала чакалысы менен аман эсен таңнамыздан чыгарса, эртең саат 10-до ошол алтын балыктан жолугайлы. Рахмат бардыңарды кеп көрөнөргө. Ертең буйрса саат 10-до жолугайлы. Ертең ушул коллектив менен жалпы чогул кетпеңиздер, ошол жерден дагы калган улантайлы. Баардыгыңар аман эсен болуңар, үйгө жакшылап жеткиле, жакшылап уйкуңар тынч болсун. Келгениңерге чоң рахмат. Биз сиздер менен сыйлыктанабыз. Ушундай алтындай жезделер, аяштар, классташтар бар үчүн биз көбүбүз көпкө кетип отурат. Анан бизден сәл кемчилик кетсе кечирип койгула. Көпчүлүк тойду деле болот эмес. Жаманды жашырып, жакшыны чыгарып койгула. Ayakta bırakıp buraya bulsan. Sen bana etkin karşılıkta yaklaşık dolu kalır. Var mı bir yaklaşık kalır? Nasıl olur? Olça, bu orta oturuyor, çarşılık koyar. Şimdi toyunu götürüp çıkarıp gelip bergenlerge barız, tereң razız. Toydun ulantısı erteң bolot, erteň бар çoğul. Gelip kalgıla, kütöbüz. Adam kemçiliksiz eş nerse bolboyt eken. Ançança kemçilikler bolsa, keltirip turayбыз. Жақшылықтарыңыз көп болсын, ушундай тойлорубуз жылдан жылга эле улана берсин. Баардыгыңарга ден соолук, аманчылык каалайм. Классташтарга ыраазычылык, алыстан иштейт деп келип атат. Канча жылдан бери көрбөгөн көкөм келди. Ол жылдан бери ачадан бери келди. Керим келди. Керимди 50 жыл көргөнбүз. Алматан келди. Баарыңарга ыраазыбыз. Саатан атаңызды ушинтип алсаттан келгениңерге баарыңар келди. Анан айтып аткандай отпуск бүтө элек. Эртең дагы убанып, буюрса аман эсен көрүшөйүн. Анан ошо кемчиликтер болот экен. Анан ара кетти. Бирок кайра болот да. Рахмат.
Özellikle bir fazla kaldım. Meclis karı tek tokşu taradan şey. Zaten gözü çok olsa da o çok toplayı sizlerin arasında da bir ortamın. Zaten şu sizler de okşu klaslaşlarım bana tasarruf etkenlerini nimette var ağzımın. Bu cedelerinden aynı öğretmeni, ıskan ecelimin aynı öğretmeni çok razımın. Men uşularni qancha yildan beri uşularni chachpag'im kelib kelatam. Yo'q, endi zalim yo'q bo'lsa da meni yeteyin, o'zim qizlar o'tirmoqlar desam, ular meni bo'g'oy yetelab kelatar. Bizim sumkamizni kim ko'tarib, chachpag'imizni kim suylaydi. Andan beri terimdan bir necha 8-9 vaqt bo'lib qolibdi. Men ne demoqchiman? Kunduz ikki tur nur bo'ladi deb, birisi kundan chiqqan nur, ikkinchisi yurakdan chiqqan nur deydi. Kundan chiqqan nur bu butun olamni qurshab turadi. Al endi yurakdan chiqqan nur bu har kimimizda yaxshi so'z aytgan, yaxshi so'z so'ylagan so'zlarimiz ekan. Men sizlarga chin sog'lik qalayman, uzun umr qalayman, yubileyingizlarga rizqi, iltimot, baxtlilik qalayman. Dövlətli, qartlıqlı sürüp, uşunday yaş boydan yürüverimizler. Yüklüğümüzler menen, nevere çörüler menen, bakımı bolumuzlar. Daima uşunday yolu uşuğumuzlar көп bolsun. Sen atama da aytkanday, dağı dele yaş boydan, sup-sulu boydan usta. Kuday den soğuk versin, erkin joluşkanға чейин аман есен бололу. Бирок мен ушул жолугушууда 45 жылдыкта да жолугуш элек, сиздердин 20 жылдыгыңыздарда мен аралашып калдым эле. Бұл жолугушууда 60-тан ашып калса дагы Гүлсүн айжа менен Айнам Бирешкенин ушунчалык баа бердим, ушунчалык таң бердим, мындай аялдар чан эле болуш керек депчи. Ушу сиздер таарымас экен, кыздар балдарыбыз ыраазы болуп кетти экен деп кошо чуркап, ушул иштерди сандырып. Ушул иштерди мен чоң ыраазычылык деп, экинчи менен сөз жок. Биз кайерге айда десек айда, бас десек басып, тур десек тур, биз менен кошо жүрдүк. Жарашып кийимдерди койгонго, кошулабыз максатты койгонго. Кудай берип жалгыз катчагы формалар 70 жылдык деген жолугушуу койгонго деп жатабыз. Анан эле урматтуу туугандар, биз да куру келгенде кыздар баштайбыз. Казыр болсо 1,5 миң сом приз калган, буюрса эртең токойдон дагы бир приз кылып коебуз. Адам деген назик болуп жаралып, адам деген бул дүйнөдө аманат. Өтө калып кетеректе болбайып, ойноп күлүп жүрүңүздөр саламат. İçe tam sabah kalınca, günümüzün bekir ödül kalınca, koltuğun keser sıylaşan kurbular, ömür ödül işte kalınca. Min cinevayın, dünya düğümü, dostlar için toy vereni günügü, koltuğun keser sıylaşan kurbular, kimler jetken dünyanın düğüne degen uyuşturdu olan. Dağın o çabireni. Görüşte, vurup tutmazı erken saat, Omo, aldın balıkta be? Ertesi saat 10'da деп атабыз. Biz kafenin içine saat 12'de gireriz. Erте gelip kaldık, geç geldik деп bir 10-12 minutin ortasında. Потому что 10'da жатып атабыз. Ал жер өзү үчүн аябай жакшы, хош. Ошондо эренип, ошол жерде тылдырып, сүрөткө түшүп, ары бери басып, бүгүнкү ичкен табагыңыздарды эртең ошол жерден аш кылабыз. Кылсын деп сиздерди эртерээк чакырып атабыз. Бирок кафеге saat 12'den 1'in ortasında giriyoruz. Saat 4'te tarayıyoruz. 4'den 5'in ortasında başlıyoruz. Hurmatlı klassdaşlar, davr ötürük. O yerde maşinesi barlar var, maşinesi doktor var, maşinesi zorlar ertek. Narıyor birbirine akıldaşıp şu maşinesi doktorun ala gösterip duranca birbirlerine baylanır. Oto, Frank. Çok güzel töletlere beklemez. Rahmat. Rahmatlı tuğanlar etiniz belirsiler böyle çoğunluğu metanmadan durgaz oldum, operatör durguluk, ırdatıp biletken sevdiğini, tozum oldu, bakayatan kolunu, madayatlarını turgunlar oldu, durgun çağırmak isterim sizler. Elbise rahmatlı tuğanlar kendinizlerin bir anı kaçayı, çoğu doğal niyetinden dua kılanlar,
Kudayım versin dilekte, doğanlar götürülü bilekte. Amin. Kudayım beni versin, koyulup sizlerge tepkeli versin. Kuru sayımızlardan sığlansın. Başarılan Kuday deyinir algıla, koşulman tavlay çırmalgıla, ırırsılarla nevere süygülü, soğuklarına çövere süygülü. Kaygılanmayla kırıp, kılımdık çoğun bir sürgülü. Koylar toğlanıp ola versin, büyük ırgı vakıtlışı ola versin, zamtıratın salıp koyman ağırgıgı, jalanlara жақшылықтар ola versin. Asmanдағы жердағы, жере gelen vaktını bol sizlerдағы, ақ жолу var düşmey başılardan, oşu bal bayram baykeler ürettiğinleri. Balkızı koy denemi, baka öğretti şolturga denemi. Keler gida keler, 70 yıllık toyunuzga 4 göz üstügön keleli. O bende batar öyle. Emir batılığından жаңылбас сияқтыды көстеп болмай, бізден де тойлар келіп кечирели, жақсысын ашыралы, жаманын жашыралы, ерке тойдан жолшылача, аман болуңдар түнден оған шығып, ертек тойдан жолшылача, сақ саламаттарыңдар. Тебиши бойной төрдө каз, тең туш сагынса, тегерене текен о көздөн жаш. Кайдасыңар курбу кыздар, тең туш балдар кайдалар. Өзүңөрдү эстегенде тегеренет көздөн жаш. Келгилечи жолугуга, көңүл ачып олтурууга, курбулар ansız deli ömür az ömür az Kurbu sazay kuşu boynoy tördö kaz, kurbunu kurbu sağınsan ay, kuyula tekken o gözdön jaş. Kaydasыңар kurbu kızlar, teң tuş balдар kaydalar. Özüңөрдү эстегенде тегереnet көздөн жаш. Келгилечи жолугуга, көңүл ачып олтурууга, kurbular ansız deli ömür az kurbular ömür az Tektir saza, тебиши бойной төрдө каз, тең туш сагынса, тегерене текен о көздөн жаш.